ese uribaza Isirayeli na Irani birapfa iki? Bino bihugu birapfa iki? Ese waba uzi Irani ni ikihe gihugu? Menya neza, ahangaha ngiye kukuzanira umujyi mukuru wa Isirayeli, ari wo mujyi munini cyane, umujyi umeze neza cyane, utuwe cyane, umujyi wa Jerusalemu. Muri mwebwe mwese muzi Jerusalemu. Jerusalemu ni umujyi munini wa Isirayeli, ari wo uyu nguyu ndi kubereka nonaha. Tembera neza umenye neza umujyi wa Isirayeli. Isirayeli ni igihugu ariko nanone kikaba gifite umujyi mukuru wa Jerusalemu, ari wo uyu nguyu mbereka. Kiri ngo murawureba uburyo uteyemo, uburyo wubatsemo, ni umujyi munini koko utapfa kubona ahantu hari ubutaka, usibye mu nkengero zawo niho hatubatse. Nabo ndaza kubabereka mbereke ukuntu hateye, umujyi mwiza cyane uteye cyane. Mbibutse yuko impamvu mbakoreye iki kiganiro cya dutemberane mbereka umujyi wa Jerusalemu, ari wo bita Jerusalem City, akaba utuye mu gihugu cya Isirayeli. Mbibutse neza, ndaza mbereke umujyi wa Jerusalemu wo muri Isirayeli, mbereke na Irani. Ese ni uwuhe cyangwa se ni ikihe gihugu cyubatse neza bro? Noneho uhite wibaza ngo ubundi barapfa iki? Noneho wowe birahita bigutera amatsiko umenye amateka ya Isirayeli ndetse na Irani. Ese inkomoko yabo ni iyihe? Ese barapfa iki? Mwibutse neza, ibi ni ibihugu byegeranye bro. Ibi ni ibihugu byegeranye nk'uko waba uturanye n'umuntu, nk'uko waba uturanye n'undi mukire mugenzi wawe, mwegeranye etaje ku yindi. Ahangaha rero niyo mpamvu nkuzaniye umujyi wa Isirayeli, umujyi mukuru bita Jerusalemu. Ahangaha rero ni Jerusalemu, umujyi mwiza cyane ufite imihanda imeze neza cyane, umujyi ugira abakerarugendo, ugira utemberwa cyane, urimo abanyamerika benshi. Umujyi munini cyane bro. Uyu ni umujyi noneho, uyu ni umujyi ndakubwiye, uyu ni umujyi noneho ushobora gutembera, ikintu cyose ubonyemo kikaba arama, ikintu cyose ubonyemo kikaba ari gishyashya kuri wowe ndetse giteye n'amatsiko. Ahangaha urabibona ko ari wa mujyi uturanye nanone n'ubutayu, utuye ahantu heza cyane, hari imisozi ariko atari miremire. Umujyi neza umwe uri mu kibaya, uri mu misozi, ni umujyi usa neza koko, ngire ngo urawubona. Mwibuze yuko ndaza kukwerekana Irani, mwereke noneho umenye ngo itandukaniro ni irihe. Itandukaniro ni irihe, umenye Irani, umenye na Isirayeli. Wibuke yuko ibi ari ibihugu biri mu ntambara kuri uyu munsi wa none, ni ibihugu biri mu ntambara bihanganye. Urabona neza ko igihugu cya Isirayeli ni igihugu kiri hafi y'amazi, kiri inyanja ngari kabisa. Iyi ni inyanja iforomye neza cyane, iri mu gihugu cya Isirayeli. Ni igihugu gifite amazi, gifite ahantu gikoze cyane, igihugu giteye neza cyane, ngire ngo urakibona. Ahangaha ni muri Isirayeli. Ahangaha murabona ko hadatuwe n'abantu, ariko mbibutse yuko ahangaha hegeranye n'umujyi, ariko urabona ko ahangaha ari ahantu heza cyane. Aya na yose ni amazi muri kubona, ngire ngo murabireba. Abantu bazi gukoresha navigator cyangwa se korodone, murabona ahangaha ngo ni hehe, murabibona neza cyane. Njyewe mba nabagiye bashyiriyeho ni n'amagambo ahangaha. Bino bihugu wibuke ko bituranye n'ibindi bitandukanye, n'ibindi bihugu bitandukanye bya Egypt, n'ibihugu bitandukanye nyine ushobora kubona ahangaha banaberetse. Aya yose ni amazi y'ibibaya bitandukanye. None ahangaha niho ngiye kukwereka igihugu cya Irani. Reka nkwereke noneho muri Irani, umenye ngo Irani ni iki. Ahangaha urabona ko ari umujyi wa Jerusalemu, ari umujyi mwiza cyane, ukeye neza cyane. Ahangaha ni Jerusalemu, ngire ngo murahareba, ahantu hakeye neza cyane, harasa neza koko.
nk'uko mubibona ahangaha rero ni Jerusalem, ahantu hakikijwe amazi hameze neza cyane, hari ibibaya. Ni umujyi munini, ni umujyi uteye neza cyane. Ahangaha murabona ko n'ikirere cyaho amazi yaho ni meza cyane, arasa neza koko. Ngire ngo murabibona uko asa, uko hasa, nuza yayo nyine ishusho ryayo, ngire ngo muragirebera. Ni igihugu kitajya kibura, kitajya cyuma kubera amazi ahakikije. Ni igihugu cyiza cyane, nawe mwifuriza ko muzatembere igihugu gituranye na Japan. Ngire ngo murabibona ni inyanja ibifata kuri Japan, inyanja ibifata kuri Japan kabisa. Ahangaha noneho reka nkugarure Jerusalem mu mujyi neza neza, umujyi waho gume uwirebere umenye ngo umujyi uteye gute. Ayo ni umujyi bro, ni town ya Jerusalem. Ngire ngo murayireba ahangaha niho Jerusalem noneho sasa wirebera bro. Ahangaha noneho ni umujyi wubatse urimo abaturage kabisa, kandi wibuke neza aho ubukungu bw'igihugu n'abaturage. Ni umujyi munini kabisa, ukeye usa neza cyane, umujyi utabona naho uvuga ngo hari ikibura. Noneho rero sasa iyo maze kukwereka umujyi wa mbere, nakubasezeranyije ko ndi bukwereke umujyi mukuru wa Israel. Noneho ngiye kujyana muri Iran. Ibi noneho tugezeho ni wa Iran. Ahangaha ni Iran muri Roman. Ngire ngo urahabona ukuntu hateye. Ibi ngibi rero nizere ko ubibona neza cyane, kanze nkwereke umujyi usa neza cyane. Urabona amafoto ntabwo ari kuza neza, ariko reka nkwereke street, imihanda yaho kabisa, nkwereke street road, nkwereke umujyi nawo usa neza cyane. Nkwibuke yuko ahangaha hari ibihugu bibiri biri kuhangana muri uyu munsi wa none. Kuri uyu munsi wa none ibihugu bibiri birwangana, aricyo Israel na Iran. Uribaza ngo birapikiye rero. Ibi bihugu rero biri gutera n'ibisasu bitandukanye, kimwe kigatera ikindi kigatera, kimwe cyatwitsa ikindi kigatwika, ariko bifitanye amateka maremare bro. Aya ni amateka maremare, ugiye mu mateka wabona ari ibintu bitangaje cyane, nawe utamenya imva n'imvano. Mwibutse yuko ugomba gukanda subscribe mu gihe uri gukunda ibikorwa dukora. Ahangaha ni Iran, umujyi mukuru wa Iran. Uragire ngo urabona n'uduce dutandukanye two muri Iran, ngenda mbereka uko umujyi uteye. Ahangaha rero niko umujyi uteye, uko mpakwereka niko haba hateye live. Iyi ni live, ugomba kumenya umujyi bro, ugomba kumenya umujyi. Nta mpamvu yo kwicara ahantu uri mu gihugu kimwe ariko kujya wumva mu bihugu runaka, igihugu muri Amerika ukajya wumva mu gihugu muri Israel, kumva muri Iran, ariko utazi ngo bimeze bite. Ugomba kuhatembera noneho uri kumwe na Dushimento. Ngewe nitwa Dushimento kubatanzi, ariko kubanze ndakeka tumenyeranye kabisa. Ahangaha noneho ni muri Iran, ndi kukwereka kabisa. Iyi ni imihanda yaho, murabona ko iteye neza cyane. Ubu noneho sasa nacyo gihe ugomba ukamenya ko ugomba gukanda subscribe kugira ngo tujye tubona support zawe, kuko iyo dufite subscribe yawe tuba twizeye ko isaha n'isaha wadukurikira mu gihe waba ubonye akanya wakunze ibi